Prva 3 meseca ove godine za Novaka Đokovića su nestvarno dobra. 4 osvojena turnira najvišeg ranga, neporažen u poslednjih 26 mečeva. Ceo svet govori o njemu, a on ne propušta priliku da pomene Srbiju. Da li Srbija na pravi način koristi izuzetne sportske uspehe jednog svog građanina, odnosno mogu li teniski uspesi konačno da bace u senku neke ranije neuspehe, reći će nam Dragana Ignjić. Bio je težak period za nas u Srbiji, tako da je ovo je za moju zemlju Srbiju. Svaka Novakova pobjeda nova je prilika i za Srbiju, jer najbolji srpski teniser ne propušta priliku da rečju ili gestom skrene pažnju sveta na svoju zemlju. Samo kačket koji je nosio pri preuzimanju pehara u Majamiju vredi, kažu marketinški stručnjaci, više nego bilo koja plaćena reklama. Mislim da ako pitate ljude izvan Srbije, o na primjer političarima, mnogi im ne bi znali ni ime, ali zato znaju da je Novak Đoković iz Srbije. On je glavni ambasador Srbije ovih dana i sve to ima veliki uticaj na ukupan imidž vaše zemlje u svetu. I mislim da je to dobro za vas. Da je dobro za Srbiju, svima je jasno. Novak je već 3 godine i zvanično najbolji lični brend u funkciji promocije Srbije. I to po oceni žirija koji čine predstavnici ambasada i konzulata Srbije u svetu, ali i stranih zemalja u Srbiji. Na neki način, on je novo lice Srbije. Srbija je dugi niz godina bila predstavljena i u svetu i nama samima na neki način za koji većina ljudi smatra da nije odgovarajući. Tako da je Nole negde personifikacija te nove Srbije, to je kako bi mi želeli da nas vide stranci, da nas vide neki ljudi izvan Srbije, da nas vide kao novu Srbiju, mladu Srbiju, sposobnu Srbiju, uspešnu Srbiju, Srbiju koja, da kažemo, uspeva da trpi i poraze i pobede, ali da ih na jednaki način, da kažemo, slavi. Najbolji srpski teniser publiku osvaja ne samo igrom, nego i ponašanjem van terena, o čemu posebno svedoči podrška stanovništvu Japana ili poplavama pogođenim građanima Australije. Novak Đoković je dobar proizvod, ako tako možemo marketinški da kažemo. Dakle, postoje objektivni rezultati zbog koga je on tu gde jeste. Ali njegovim specifičnim načinom komuniciranja, setimo se ovo što je bilo za Japan skoro, svima nam je poznato, uspeo je emotivno da veže publiku za sebe i da na taj način još dodatno komunicira svoje vrednosti. I to je ono što daje jednu dodatnu vrednost brendu. Kolika je ta dodatna vrednost ne može se precizno izračunati. Procenjuje se stotinama miliona dolara. Pitanje je samo da li i Srbija može da ubere plodove Novakovog uspeha. Stručnjaci smatraju da bi sada Srbiju trebalo predstavljati kao zemlju sporta i da bi to trebalo da bude u prvom planu. To bi bila polazna osnova da u svetu ne bude samo ime Novaka Đokovića koji je brend za sebe, jedan jak globalni brend, da se te vrednosti prosto prenesu na Srbiju, da Srbija time pojača svoj brend i pozicionira se jasno, dakle kao zemlja uspešnih, upornih sportista. S druge strane, tu su i mišljenje da Srbija ne treba samo da se hvali uspehom Novaka Đokovića, nego mnogo više da uči od njega. Ono što ja smatram da bi trebala Srbija da radi, to je da se malo iz Srbije ponaša više kao Nole. A to znači da radi mnogo više na sebi. Ne može Nole da pomogne Srbiji da Srbija bude bolja, ali Srbija i Nole može da pomogne tako da Srbija pogleda kako je Nole uspeo, pa da Srbija i ljudi u Srbiji shvate da je to jedini pravi način da bi nas drugi videli bolje. A kad to shvatimo, onda će nam biti jasno i da Novak može da bude prečica do drugih uspeha. Jer, kažu stručnjaci, kad komuniciraju sa strancima i razgovor počnu pričom o Đokovićevim uspesima, onda se i o drugim, težim temama lakše razgovara.